hari umuntu wambwiye ijambo numva ryamfashije, yarambwiye ngo twirwane izatsindwa umunsi bazarasa Imana. Nimba Imana itaraswa ni ukuvuga ngo twirwane ntizatsindwa. Kuko turarenganye, iri mu ruhande rwacu, izaturwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma rwose. kandi natwe duhagaze. Twibana turayishimiye mu kuri rwose n'abagabo barakomeye, abantu badakora ku mupaka wari wose bakaba barwanya imyaka 9 kugeza uyu munsi nta wundi musada ndaki. N'abagabo nakubwiye ngo ni coup de chapeau, salute kuri bo. Kandi umuntu wese muri ibihugu nahaguruke dufatanye nabo tubashigikire mu mbaraga zose dufite, kubera kuko gakondo niko gaciro kacu. Inama bagira muri kano kanya ni inama yo kubabwira ngo bazibukire, hari bitagurwa, nta wagura amaraso y'ubwoko bwe ngo yagura amafaranga. Yego. Ico kiguzi ntacu nabona. Ta biliyoni, ta trillion, ta giciro, ntaco watanga kugira ngo uvuge ngo amaraso y'inzira karengane akomeza menwe wowe ube muri comfort zone. Oya, ntaco wabona, ntaco wakora rwose kugira ngo ubeho mu buzima bwiza, ubwoko bwawe bushire, ntabwo wabona. Bari abavandimwe bose ndabazi abenshi, hari ababyeyi babo bamwe bapfuye nzi kandi bishwe na leta ya Kongo. Ariko uyu munsi kuzibukira akavuga ngo ivyo bintu byabaye njewe ndavyirengagiza cyangwa se ndabitwikira, nyuma yo kubitwikira nkomeze nshigikiriye leta. Tacho leta ya Kongo yakoze cyagombye gutuma tuyigarukira uyu munsi. Nakubwiye ngo byahereye kera muri 60 na turi Rumangabo kugeza uyu munsi hashize imyaka 40. Ubaza imyaka iri hagati ya 69 ukagera muri 2026 n'imyaka myinshi. Turi muri studio zacu za Vision of Murenge nk'ibisanzwe. Twiyegereje abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, Amerika, Australia, muri Canada, muri Europe, cyane cyane abiwacu muri Plateau mu misozi Murenge. Tubahaye ikaze mwese aho muzadukurikira mwicaye. Turabasaba gukomeza gukora share, comment, ibitekerezo byanyu turabikeneye. Turi kumwe n'umutumirwa wacu muri studio zacu uyu munsi. Reka tuze kumuheza akanya atwibwire. Uratwumva umutumirwa? Murakoze. Rero amazina yanjye nitwa Gakungu Jacques. Nkaba ntuye muri Canada mu gace kitwa Vancouver. Aho niho ntuye mpamaze imyaka 3 n'igice. Murakoze. Utuye muri Canada, ariko reka dusubire Murenge. Ibyo byose nta muntu wavukiye nyine ino mu mahanga ngo arindangana gutyo. Duciremo gakeya mu rugo aho wakuriye gatoya nyine. Navukiye mu misozi y'Umurenge, mu muhana bita kuri Kahundwe. Aho ni mu gace ka Gahororo, ni mu karere ka Rurambo. Ariko nahabaye igihe gito cyane kuko nyuma y'imyaka 2 nisanze ahantu hitwa Irumangabo, aho papa yarari ari umusirikare. Aho hari muri 69.
aho niho navuga ko natangiye namenyeye ubuzima, namenyeye kubaho ko nahagiye ndi umwana batangirira amashuri matoya, amashuri abanza. Twari muri ka ya Rumangabo y'igisirikare. Twahavuye muri 79, urumva ko nahavuye ndi mu myaka 10-11. Nari hafi gusoza primaire, naje kwisoza tugeze imuhira, niho papa yaravuye mu gisirikare, yaratahutse habaye pension. Ariko kimwe muri ayo mateka icyantangaje nuko navuye aho Rumangabo, abanyeshuri twigana bambwira ngo yoza Rwande, ngo mu buzima bwanje sinari nzi u Rwanda ko ari iki, sinari nzi ko umunyarwanda ni iki, sinumvaga icyo ari cyo. Kubera kuko urumva ko ahantu wagiye ufite imyaka 2 ukatangirira primaire, ukahava primaire igiye kurangira kukubwira ngo uza Rwande, na geographe bwayo nari nzi bukeye. Nukuvuga ngo ico kiragaragaza kera ivangura, kurengana, cyangwa se kwigizwayo, kwimwa uburenganzira bw'ibanze wagombye kuba ufite. Ibyo byarakomeje kugeza n'ubu ngubu. Urumva ko amateka ni maremare. Nyuma yaho nagiye kwiga i Bukavu, mvuye i Bukavu muri 91 ndimo gutaha. Ubwo niga kaminuza, nabwo ngeze hara kuri douane ya Kamembe, basaba ko mva mu modoka, nje nyine mu modoka. Cyono citarantangaje kubona kubera iki mva mu modoka mfite ibyangombwa bya Kongo, mfite uburenganzira bwo kugenda, mfite nishuye bus, ngo ndasa n'abanyarwanda. Gusa n'abanyarwanda bivuga iki? Ninde nja kuvuka, ninde wandemye kuvuga ngo ampisura mfite uyu munsi? Nayise mu bigenze gute? Kubera iki nitwa umunyarwanda kandi ndi umukongomani, mfite uburenganzira bwose bw'abakongomani? Nari mfite carte d'étudiant ya Congo, nari mfite carte pour citoyen ya Congo, nari nishuye bus, nari nemerewe kuhanyura ngenda ntaha kuko nari ndaje, ariko ngo mve mu Rwanda, ngo mve muri bus. Ico kintu aho ngaho naho n'Imana yankirije kugira ngo iyo nza kugira ibyago ngasigara kuri iyo douane simba narahavuye. Nuvuga ngo gukugwa mu modoka ntabwo ari ibi tubona bakoreye Kaminzobe ejo bundi bishe abantu bo muri Ebenezeri bapfuye muri imyaka ya vuba, ahubwo ni ibintu byakera cyane. 91 umva natangiye kwitwa umunyarwanda niga primaire. Ndi Rumangabo, ntazi umunyarwanda ni yoza Rwande, mvuga Iringara, mvuga ikintu cyose kubera gusa ngo ndasa n'umunyarwanda, gusa n'umunyarwanda. Ubu ngubu ndasa n'abanyetiyopiya. Nageze muri Kenya, abanyetiyopiya ngiye mahugurwa muri Kenya, abanyetiyopiya bamvugisha ikinyetiyopiya. Nakandagiye muri Ethiopia mpanyuze ntambuka ndi umugenzi. Abandi bavuga ko dusa n'abasomali, abasomali batwitiranya. Abasomali banyise musomali. Turi hariya muri Kenya, hariya Itiri. Somali sindayikandagiramo n'umunsi n'umwe. None se niryari ishusho y'umuntu yari yamugira icyo bashaka kwasa naco? No. Imvugo y'umuntu, ishusho yawe tibishobora defininga nationality yawe. Kuvuga icyongereza ntibanyita umwongereza. Yego. Kuvuga igifaransa ntibanyita umufaransa. Ntabwo bampa ubwene gihugu ukubera ko mvuga igifaransa. Hari ubwene gihugu usaba, hari n'ubwene gihugu ukwiriye. Aki, icyo bita nationalité acquise. Ntabwo turi abakongomani kubera ko twabisabye, turi abakongomani par acquisition.
twavukiyeyo dufite uburenganzira. Kongo yiswe Kongo abavyeyi bacu bari muri Kongo yego mu 1885 Conference de Berlin ibaho, abavyeyi bacu bari muri Kongo. Nuko ngo twasabye ubwene gihugu bwa Kongo. gusa n'umututsi, kuba ndi umututsi, kuba ndi umunyamurenge ntaho bihuriye no kuvuga ngo wanyita umunyarwanda cyangwa oya. N'ubuyobozi bubi, n'amateka mabi, n'amateka akurikirana abantu n'uyu munsi. Impamvu turimo gupfa nico, ariko ce n'est pas vraiment une cause, ntabwo ari impamvu, n'ubuyobozi bubi. En fait, absence totale de l'état ni ituma biri yaboze muri Kongo. Iyo nta buyobozi buhari ngo abantu bitwara uko bashaka. Reka tubanze subira inyuma gatoya kugira ngo tuze n'ubundi kugaruka aho warugeze. Utubwiye ko uri umunyarurambo. Ubu nyine abantu bashobora kwibaza mu Rurambo namaki bimeze bite, abaturage baho ese haracatuwe? Tubwire mu ncamake amakuru ya Rurambo. Mu Rurambo ntiyagituwe kuva kugasha, kuva mu Rurambo ahantu neza Rurambo itangirira kugera kuri Kirumba uja ugana za Gatanga. Iyo mihana yose yaratwitswe. Ni mihana nzi notondagura umwe ku wundi. Iyo mihana yose yaratwitswe hasize imyaka. Nuko ngo abantu bakeya basigaye Gahororo bari concentré bakeya muri hariya Igahororo muri Nyakamungu. Ni nkambi. Ariko nta muntu ugituye muri kara gace witwa umunyamurenge bari batuye, bari bafite inka zabo, bari bafite amazu yabo, bari bafite ubuzima bwabo busanzwe bwo gusabana n'ayandi moko ari hariya yose, ariko barameneshejwe, barishwe, barangajwe, bagera muri plaine, barongera barazamuka. Nuko ngo abake abasigaye barahunga concentré ahantu bita kuri Nyakamungu. Indi mihana yose yaratwitswe n'amashamba. Ushobora kuba warakurikiranye ukuntu hagiye hasenyuka, senda nubwo utari uhari, ariko warakurikiranaga amakuru yaho. Mu by'ukuri uyu munsi iyo abantu bavuga ngo intege nke za leta, ndetse bamwe uyu munsi bari ku ruhande rwa leta bavuga ngo nitwigarukire, iyo utegereye ibiganiro byabo bya mbere bagiye bavuga ko leta ari inyantege nke, ariko uyu munsi barimo baraduhamagarira ndetse batubwira ko leta nta mugambi mubi idufitiye. Nuwuhe mugambi mwiza leta ya Kongo ifitiye abaturage b'Abanyamurenge mu by'ukuri? Murakoze cyane. Ubundi inshingano za leta nukurinda abaturage no kurinda ibyabo. Yego. Nukuba niyo nshingano ya mbere ya leta. Inshingano ya mbere ya leta nukurinda abaturage no kubarindira ibyabo. Bakabaho mu mutekano, bakawugiramo uruhare, kubera kuko ubwabo barinzwe. Ariko ibyo byose navuze byasenyutse hariya muri kiriya gice cya Rurambo, ugakomeza kariya karere kose kari gatuyemo Abanyamurenge. Byasenywe na leta. Leta niyo yabisenye. Byasenywe na leta. Nakubwiye kuko natangiye kwitwa umunyarwanda nkiri Rumangabo muri 90, muri 68, 69 nibwo papa yageze muri Kaya Rumangabo. Yego. Natangiye kwiga primaire muri 74. Ariko twavuyeyo 79 banita umunyarwanda yoza Rwande. Nuko ngo ico gekera ivangura. Umva abantu bari bavuye muri Murere. Papa yarwanye intambara ya Murere. Arahari ubu nyine n'umusaza uri hano mu Uganda, yarameneshejwe. Yego. Avi Gahororo.
avuye mu ntambara murere yagiye kurwana gushigikira igisirikare cya Mobutu kugira ngo arebe nimba leta ya Kongo yakwitwa leta ishobora guharanira ubumwe bw'abaturage bose bw'abakongomani. yego. Ariko igisirikare yamazemo iyo myaka yose 10 irenga, nico gisirikare cyaje kumusenyera. Hariya muri iriya misozi hasenywe n'ubuyobozi bwa Kongo, kandi igitangaza gihari nuko leta ya Kongo isenya infrastructure zose cyangwa se ibikorwa remezo byose by'abaturage nta na kimwe yubatse. Yego. Nukuvuga ngo ni effort personnel, n'imbaraga zabo bapfundika bagurishije igitungwa, bagurishije inka, bagurishije ihene, batakiye abagira neza, hakubakwa ishuri, bwaca leta ikazi karisenya. Hakubakwa ikigo nderabuzima, bwaca leta ikazi kagisenya. Amazu biyubakiye ubwabo bonyine leta ikasenya. Imirima bihingiye ubwabo imyaka, ubu nyine kurabibona baratera abaturage bahunga bagatema n'imyaka yabo. Ni kuvuga ngo uwo ni umuntu utabushaka kuko uba no mu gihugu, ariko ni umugambi wa genocide, ni umugambi wo gutsemba abantu. Reka ko Yes, utwemerere tuzongere dukore ibindi biganiro kubera amakuru menshi numva ufite kandi ashobora kugirira akamaro umuryango wacu w'abanyamurenge. Tuzakora ikiganiro kijanye na genocide, ikigaragaza genocide niki, ni gute itegurwa igashirwa mu bikorwa. Ariko ubu nyine reka tugaruke, wumvise ubutumwa bw'abakongoro barimo bahamagarira abaturage ngo kugarukira leta, ngo no kwigirira icizere, abahamagarira kugaruka mu bidegu, iriya mihana yose leta yasenye ndetse ikoresheje amadrone n'amaskoyi. None se ico cizere abaturage bashobora kugirira iyo leta iri mu kubohereza amaskoyi, ikabohereza amadrone, ikabasenyera twatuzu twabo bagurishaga kugira ngo bubake, ni kihe cizere abaturage bashobora kugirira iyo leta? Kuri jewe biriya ndabibona ko ari agashinyaguro. Nta cizere gihari umuntu ashobora guha leta mu gihe imukorera ibikorwa iyicarubozo. Biriya babyita iyicarubozo, ni ukuvuga ngo kwica nabi. Hari ukukwicisha amasasu, hari ukukwicisha amahiri, hari ukukwicisha inzara, umuntu kwirukana agatema n'imyaka warufite wewe wenyine wateye. Yes. Wari utegereje gusarura. Uwo ni umuntu udashobora kugirira icizere n'umunsi n'umwe. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi akarere ka Minembwe, komine nayo bataremera, kuko komine ya Minembwe na leta ntiyemera, ariko ikohereza y'indege ngo ije kurasa abaturage bari muri komine. Yego. Abaturage bamaze imyaka 9 kuva 2017 2017 kugera uyu munsi 2026. Abaturage bataka buri munsi, batakira leta. Leta yabonye ko imbaraga zayo zidahagije, ifatanya n'izindi leta. Ifatanya na leta y'u Burundi, ifatanya n'abacancuro, abamercenaires, ifatanya n'imitwe yitwaje intwaro, abazalendo, n'abamayimayi b'ubwoko bwose. Ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi. Muri iriya misozi abasirikare b'abarundi nibo benshi kuruta abasirikare ba Kongo. Ubu bazanye P5 ngo ni n'umuhungu wa Habyarimana. Interahamwe zose
uko zakabaye. None icyizere wagirira iyo leta ni ikihe? Wagikura hehe? Waba ushingiye kuki? Fete bariya hari ikintu cyitwa ignorance, Mm. ubujiji ni imyitwarire y'umuntu imutera kwirengagiza ukuri kandi akubona. Mm. Ukabona ibintu ko ari ukuri, ariko ukavuga ngo kuriya kuri sinakuvuga, reka ntembere hano. Mm. Bitewe n'inyungu ushobora kuba warahawe, zaba ari inyungu zifatika z'amafaranga cyangwa se gupfa umutima nama. Yego. Yes. Hari ijambo nasomye ahantu, Yes. zenda wowe ushobora kuba urifitiye n'ubusobanuro uze kudufasha. Ngo iyo wafashe inda ukayishira ku bwonko, ngo ubwenge buza bwimuka bukagenda. Yes. Urabona umuntu ufite inzara yo mu mutwe ndi wo muhaza. Mm. Yes. Ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umuntu nibwo butegeka icyo wakira n'icyo utakira. Mm. Kuko umuntu mu buzima bw'umuntu, umuntu agizwe no guhitamo. Kandi hari ibintu burya ku isi twita ibintu biri universel, ukuri kuri universel. Mm. Mu 1945 umuryango w'abibumbye ku isi waravuze ngo nta muntu uzongera guhohoterwa, gutotezwa. Yego. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yari irangiye. Mm. Ariko biratangaje uyu munsi kubona abanyamurenge nta muntu ufite uburenganzira bwo kuva ku gasozi kamwe aja ku kandi. Yes. Kandi leta ya Kongo iri muri za leta zasinye amasezerano ya Nations Unies, charte ya Nations Unies. Nukuvuga rero nukuvuga ngo ikigaragara nuko hari ibintu biri mu nyandiko twita ko ari principe universel ariko bidakurikizwa. Kuko uyu munsi umubembe, umushi, umurega arava mu Minembwe akamanuka kikibuvira free of charge. Ariko umunyamurenge akaba adafite uburenganzira bwo kuva ku gasozi kamwe aje ku kandi gasozi. Nukuvuga ngo ikigamijwe niki nuko yicirwa hari yakubiwe. Kandi urebye communauté y'abanyamurenge muri Kongo iri muri ba minorité mu matribu yose ya Kongo. Icaka biri nshobora kuvuga aho ngaho, igihugu ca Kongo, vice president wa Kongo ya umunyamurenge yabaye vice president wa Kongo. Ni gute wavuga ko uwo muntu yafashe umwanya ari impunzi atari umukongomani? Umva, iya de théorie qui se contredisent. Hari ibintu sinzi ico Kongo yitwa nationalité, sinzi carico. Iyo ni ideologie génocidaire. Yes. Bakomeza gukwirakwiza nyine mu baturage babo bashaka impamvu yo gukomeza kubibugwango. Cyane rwose. Narimo nkurikira ikiganiro singombwa byenda cy'abavandimwe mu Rwanda barimo baribuka abatutsi bakorewe jenoside. Yes. Bagiye bagaruka ku mateka. Hari mu ministre w'ubumwe yavuze ngo
abariya bakoze jenoside babivuze urwango rwa jenoside, yego ni abahutu, bari baravuze ko ari bo banyarwanda, ngo abatutsi atari abanyarwanda. urumva bigiye gusa n'ibi byacu rero, kuba batatwemera nk'abenegihugu ahubwo bagakomeza batwita abashitsi, ni ukugira rero ngo bagume bashaka impamvu zo kuguma kutwica. Niko mbitekereza. ikindi hari ibintu bifatika biri muri Kongo udashobora kwemerwa gusobanukirwa. Utekereze kuvuga ngo Perezida wa Repubulika asinye decret presidentiel ishiraho umugenerale wo kuza mu karere runaka, akaza yagera muri ako karere bakavuga ngo wowe ntutwara hano ngo uri umunyarwanda. Perezida wa Repubulika, akarere ka Uvira kanze kwakira umurambo, umubiri w'umukoloneli waguye ku butaka bwawo, wakoreye Kongo imyaka yose, ni umuntu nzi, yakuze ndeba, twarabanye, aje gushingurwa, banze ko ashingurwa ngo ni umunyarwanda. Niye byanditse ko buriya butaka budashobora gushingura umunyamurenge, gushingurwamo umunyamurenge. Ibyo byose ni imiyoborere yabivuze urwango kuri ku rwego udashobora gusobanura, Bwana Jacques, reka ngusubize inyuma ho gatoya. Yes. Dufite abanyamurenge nibyo ntabwo tubihakana, bari mu kantu kitwa ngo nakagara, bashinzwe guhakana ibikorwa bibi leta idukorera kubera baguzwe, bahawe amafaranga. Uvuze ko uri umunyarurambo, hari umudepite umwe nigeze kubona banambwiye ko nawe ari uwo muri kariya gace, sinibutse amazina yiwe, ariko ijambo nibuka yavuze, yahamagariye ngo abazarendo kuza kwifatanya na leta gukomeza kwica abanyamurenge. Sinzi nimba iryo jambo wararyumvise. Ikintu cyumvikana nuko by'ukuri umuntu wavukiye mu Rurambo, agakurira mu Rurambo, akigira mu Rurambo, ku mpamvu zitandukanye, akava mu Rurambo ahunga, akaba yanyura mu Rwanda, ubu nyine akaba ari muri Amerika cyangwa se akaba ari muri Kinshasa, akaba ari mu mwanya runaka wa leta, ariko avangurwa, yego, abona ibyo abavandimwe be yasize bakorerwa, ababyeyi be, iriya si leta yagombye kwicaramo. Wabivuze, iyi nda yasumbye ibitekerezo, umuntu aho guhagarara acurama. Nibuke yuko hari umugani bajya bavuga ngo agende yarapfuye. Yego. Ni ukuvuga ngo physically umuntu arahari, uramubona arahagaze, ariko imitekerereze itakiri mu kibanzi kwiriye kubamo. Navuze ngo injiji ntigira umwanya wa analyse, ntigira umwanya wo gusesengura, yirengagiza ukuri ikuzi. Ariko tant bien que mal, hari ikiguzi kuri buri gikorwa cyose umuntu akoze. Hari igihe kizagera ibyo bakora bakazabibazwa imbere y'ubutabera. Turimo turagenda dutakaza abantu, urubyiruko, abana bato bahaye bashukwa, bagashukishwa nyine n'ayo mafaranga leta ya Kongo igenda ibasukamwo. Mu by'ukuri ni iyihe nama wagira bano bantu barimo bagenda urusorongo, ndetse bamwe muri bo bariciwe n'iyi leta, barakomerekejwe, barasenyewe, kuko twese ibyago twarabisangiye, ariko uyu munsi barimo barifata
ngo baragiye kuri leta ngo kwishigikira bakomeze bice n'abasigaye, ni iyihe nama mubaheza? inama nobagira muri kano kanya ni inama yo kubabwira ngo bazibukire. Hari bitagurwa, nta wagura amaraso y'ubwoko bwe ngo yagura amafaranga. Yego. Ico kiguzi ntaco nabona. Ta biliyoni, ta triliyoni, ta giciro, ntaco watanga kugira ngo uvuge ngo amaraso y'inzirakarengane akomeza amenwe wowe ube muri comfort zone. Oya, ntaco wabona, ntaco wakora rwose kugira ngo ubeho mu buzima bwiza, ubwoko bwawe bushire, ntabwo wabona. Bariya bavandimwe bose ndabazi abenshi, hari ababyeyi babo bamwe bapfuye nzi kandi bishwe na leta ya Kongo. Ariko uyu munsi kuzibukira akavuga ngo ibyo bintu byabaye njewe ndabyirengagiza cyangwa se ndabitwikira, nyuma yo kubitwikira nkomeze nshigikiriye leta, ntacyo leta ya Kongo yakoze cyagombye gutuma tuyigarukira uyu munsi. Nakubwiye ngo byahereye kera muri 60 na turi Rumangabo kugeza uyu munsi hashize imyaka 40. Ubaza imyaka iri hagati ya 69 ukagera muri 2026, imyaka myinshi. Ese akabazo k'amatsiko, Yes. icyo gihe u Rwanda rwari muri Kongo kuko uyu munsi babyitirira ngo ni u Rwanda rutuzanira mu intambara? 91 RPF yari mwisaba gutaha, yari itangiye urugamba rwo gushaka gutaha. Baranze ngo ntibataha ngo u Rwanda ni rutoya, kandi kugeza uyu munsi ntabwo u Rwanda rwigije imipaka yabo. Abatashe bose nabo barusanzemo bose barurimo. Nukuvuga ngo Kongo, none se Kongo yabaye ntoya kugira ngo tubikwirwemo. Ikindi cya kabiri, iyo za Rwanda nabikubwiye ngo babimbwiye muri 74 na 5 ndi muri primaire. Ico gihe u Rwanda rwarubewe nande? Iyo ni imyaka ya kera. 91 nta buyobozi bw'u Rwanda bwari buyobowe na General Habyarimana n'abakayibanda be. Ico gihe nakurwaga mu modoka. Abantu baza bareka kugira urwitwazo ngo bazane ibi. Murere yatangiye kurwanwa muri 64. U Rwanda, uruhare rw'u Rwanda, ababyeyi bacu barwanya Murere n'uruhe? Kubera iki bavuga ngo nta butaka tugira, Kongo yaragabuwe duhari? Yego. Ico kintu wagishingira kuki? Ubuyobozi bwatangiye kuvangura kuva mu bukoroni ukagera kuri guverinoma ya Kasavubu, ya Mobutu, ya Kabila mukuru, ya Kabila mutoya. Ivangura ryari rihari. N'uyu munsi kuri Tshisekedi kuri Tshisekedi nakamwe ni gusoza, ngira ngo niyo bamuhaye gusoza. Niwe mugomo uruta abandi bose. Yes. Bivuga ngo by'ukuri ikintu citwa uruhare rw'u Rwanda, abantu bagiye bashira u Rwanda ku ruhande. Kubera kuko uyu munsi umuhanda utubakwa Ibuvira ntabwo ari uruhare rw'u Rwanda. Nigeze kwandika kuri X ndavuga ngo Uvira ta toilette publique wahabona nziza wakwifashisha, ni u Rwanda rwayobuje. Bivuga ngo hari pretext, hari ibyo ushakisha upfundikanya kugira ngo wumvikanishe igitekerezo cyawe. Ariko Kongo ni Kongo, u Rwanda ni u Rwanda. Igiri muri Kongo nuko nta leta ihari, nta leta ihari irengera abaturage bose au même pied d'égalité. Kaminzobe yarariwe bareba, hari za fact.
Gasita araje kuhayobora yoherejwe na perezida wa repubulika, baranze. Umurambo wa koloneli uraje gushingurwa, baranze ngo tushingurwa. Habaho insistant kunegosiya kugira ngo wumve urwo rwango. Ariko hari n'undi baririye Karima, none wavuga ukagarukiriza he? ba kapitene Kabongo bicwa Igoma. Kuri Goma. Yes. Mm. uyu munsi ndi wagera Ifizi, baya bose babiya tibagera Ifizi ngo batambuke bagende bagera Ifizi bagaruke, tibabikora. Reka turangereze kuri twigwaneho. Mu ncamake twigwaneho uruhare rwayo. Murakoze cyane. Ikibazo mbere yuko tuvuga kuri twirwaneho, twagombye kubanza kwibaza ngo niki gitera abantu kwigwanaho Yego. bari mu gihugu bapereta. Kugira ngo umuntu avuge ngo ndirwanaho, niki kiba cabuze? Kugira ngo umuntu atekereze ko akoresha imbaraga zo kugira ngo yirindire ubuzima bwe, yirindire umutekano, hari kiba cabuze. Ico rero ari ubwo abantu batagihanga amaso bakavuga gusa ngo twirwaneho ngo yica ngo mu ntambara. Ntawavuga ngo ntiyabura abantu bapfa, ariko ugomba kureba niki cyateye iyo ntambara, niki gituma abantu birwanaho bafite leta, niki gituma abantu birwanaho kugeza aho bavuga ngo ndimuva muri Minembwe, mufungirwe muri Minembwe, drone zidasiba. Monday drone, Tuesday drone, na gatatu drone, na kane drone, na gatanu drone. Ico igihugu kico kiba gifite iyi prerogative niki nukuvuga rero. General Rukundwa Michel Makanika wasimbuwe na Semata wamaze kwitaba Imana, mu byukuri yarebye kure. Yego. Kwivana mu gisirikare cya leta kubera ko abona ko ubwoko bwe bugeze mu kaga, bugeze ku nkingo, akavuga ngo ntaco bimariye kuba muri comfort zone, ngiye kwifatanya n'ababyeyi. Akabumba ababyeyi kugeza abagejeje kuri ruriya rwego, akazira impamvu yumvikana, akagwa ku rugamba. Salute rwose, turamushimiye rwose. Igikorwa yakoze ni igikorwa cy'indashikirwa, nico gituma kizavugwa kugeza kundunduro y'ibihe rwose. Uwamusimbuye rero General Sematama ufashe umukingo uyu munsi, afite uburenganzira ndakuka kubera kuko leta idashaka ko abanyamurenge baba ku isi. Kandi principe iravuga ngo ntituzatega ijosi kugeza ku wanyuma, tuzarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Yego. Ariko twibaze ngo niki gituma turwana, niki gituma duterwa amanywa n'ijoro, niki gituma imyaka abaturage bahinga itemwa yose igashirwa hasi, niki gituma inka ziri ku misozi ziraswa na drone, inka ihatse kwa expectingagamo kubyara no kuduha amata irazirika. Ko ni gisimba gifite uburenganzira bwo kurindwa muri ibi bihugu, uzubona muri ibi bihugu kibokora kumbwa y'umuturage. Oya, hari n'ibindi bisimba uzusanga nko mu muhanda kirazira kubigonga. Kirazira ikiremwa gifite uburenganzira, gifite uburenganzira. N'inzoka iri muri parike nti wayica uko ushaka, iyaguteye mu rugo ufite uko wabigenza, ariko iri muri parike, iri mu muhanda ntufite uburenganzira bwo kuyigonga. Kubera kuko
iraho yararemwe. yego None twebwe abaturage ba mama ba data ba shangazi bashiki bacu baratemagurirwa amabere ku musozi, inda zirakurwamo kubera drone. Mm. Umwana wo kumenya ngo drone ni indege, arabona drone agahahamuka. Mm. Urumva kariya karere traumatisme izakizwa nande muri kariya karere? Abo ngabo bitutugara niki bateganya kuri bari abaturage barimo bahamurwa na ziriya ndege? Ukuvuga rero uyu munsi nagombye kubasaba kuva iyo bari, yego tubakangurire rwose kuva iyo bari, Bagana. kandi bizagera igihe tuzabaha imbabazi, ariko ubwabo ntibazibabarira. Kandi umuntu wakoze ibibi kugeza kuri rwa rwego, ab'inzererezi ubuzima bwe bwose iherezo ryabo rizaba ribi niba atagaruka. Kuko nakubwiye ngo ukuri ni universel. Uyu munsi guhakana ko abanyamurenge batarimo bicwa ni uguhakana ibigaragara, no kwirengagiza ukuri guhari. Hari ikintu cyitwa fact, hari n'ikintu cyitwa assumption. Dufite ibihamya yuko ababyeyi bacu barimo bicwa, abasaza b'imyaka 100, abakecuru b'imyaka 100, abana batoya, abasore b'imyaka 12, âge confondu. Ariko bari abantu bari muri kare gatsiko kitwa utugara bashatse bavayo, nibaveyo rwose, nibaveyo, kuko kiriya kibanza ntikibabereye. Ntikibabereye. Ababyeyi babo barishwe, barumuna babo barishwe. Sinzi ico wahabwa kugira ngo uvuge ngo reka nshigikire buriya bwicanyi, reka nshigikire Muyaya, reka nshigikire Tshisekedi. Sinzi niki wahabwa, ariko tacu ntagihari. Ariko ingengabitekerezo ya jenoside kuzagenda kose, kintu cyose kigira iherezo. Ariko ko baricwa isi rebera, baricwa amahanga yose acecetse, ariko turizera Imana. Hari umuntu wambwiye ijambo numva ryamfashije, yarambwiye ngo twirwane izatsindwa umunsi bazarasa Imana. Nimba Imana itaraswa, ni ukuvuga ngo twirwane ntizatsindwa. Kuko turarenganye, iri mu ruhande rwacu, izaturwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma rwose. kandi natwe duhagaze twibana turayishimiye mu kuri rwose. N'abagabo barakomeye, abantu badakora ku mupaka wari wose, bakaba barwanya imyaka 9 kugeza uyu munsi, nta wundi musada ntaki. N'abagabo nakubwiye ngo ni coup de chapeau, salute kuri bo. Kandi umuntu wese muri ibihugu nahaguruke dufatanye nabo, tubashigikire mu mbaraga zose dufite, kubera kuko gakondo niko gaciro kacu. Nubwo bagubwe n'igihugu bwa Amerika, bakabugerekaho bwa Canada, nubwo abongereza, udafite iwanyu nta gaciro uzagira. Ijambo rimwe ku banyamurenge bose batwumva, yego ubutumwa wanabutanze mu by'ukuri, abakurikira kino kiganiro ubutumwa burimo, ariko ijambo rimwe ushobora kugenera abanyamurenge batwumva bari hirya no hino ku isi, banyanyagiye mu bihugu, bari mu gihugu ibo, ni ukubihanganisha no kubabwira ngo bakomere. Naje no gutuma no baheza, ariko abanyamurenge banyanyagiye ku isi yose. Kuri bene wacu bose bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, ndabasaba guhaguruka, ndabasaba gufatanya n'abasigaye muri gakondo. Yego. Ndabasaba gukora mu byanyu kugira ngo mutabare, kuko amateka arubakwa. Uyu munsi abo turengera uyu munsi
ko barapfa mu cimbo cacu. Mm. No kuvuga ngo kwirengagiza amaraso arimo ameneka hariya no kwirengagiza ikiguzi gikomeye. Mm. Umunyamurenge wese aho ari yumve yuko gakondo ni priorité de priorité, nta gishobora gusimbura gakondo ya. Mm. Ababyeyi, abapapa, abamama, urubyiruko, age confondu, mu myaka yose iyo ari yo yose, twumve kuko iwacu nta kiyasimbura. Duharanire ko habaho, duharanire kuko hazubakwa, duharanire kuko amahoro azahagera, kandi amahoro asesuye, amahoro ya yandi aho uburenganzira buri muntu wese, kandi ari amoko yose turi hariya duturanye nayo, tuzabana nayo, kuko kubana nabo ntabwo ari ubusabe, ni aki, ni itegeko. Tuzabana nabo ku neza, tuzabana nabo ku nabi. Kongo ni yacu, ni inchi yetu ya asili, tuzayibamo. Abakongomani babyumve, ariko abanyamurenge bose aho bari hirya no hino, baba arabo duturanye muri Canada, Amerika, South Africa, aho bari hose, baba abakiri mu nkambi, bumve yuko iwabo tagisimbura iwabo, tagisimbura iwabo. Iwacu gakondo ni umugabane ndakuka wa buri wese, kandi tuzishima Kongo iduhaye uburenganzira cyangwa duharaniye kubaho kabane. Ntabwo ari ibintu bizagemurwa, niyo mpamvu tubiharanira. Ntabwo ari ibintu bizagemurwa, kandi amahirwe ntabwo ahoraho. Kuko amahirwe ni igihe kiza kigatambuka. Buri gihe cyose hawa amahirwe yo kuvugira iwanyu, havugire. Buri gihe cyose hawa amahirwe yo gukorera iwanyu, hakorere. Buri gihe cyose hawe amahirwe yo kumenyekanisha ikibazo cy'iwanyu, kimenyekanishe, kuko amahirwe ni ibihe biza bitambuka. Ariko dufatane twese, twumve kuko iwacu nta kiyasimbura, kandi nta giteze kuhasimbura. Turagushimiye. Murakoze cyane namba. Reka dushimire abazadukurikirana bose, bazakurikirana kino kiganiro. Mu by'ukuri tuzongera tugutumire, ufite byinshi uzakomeza kudusangiza. Aha ni muri studio za Vision of Murenge. Nta kindi tugamije ni ugutabariza bene wacu, ni ukuvuganira bene wacu bari mu kaga, abari hirya no hino ku isi bakomeza kutwumva bagatabara. Nico nco tugamije, nta kindi radio ibereho ni ugutabariza bene wacu. Turagushimiye mu by'ukuri, dushimiye umwanya wawe. Turabizi imyanya yino abari kibazo, ariko turagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe kumpa uyu mwanya rwose. Ibi ni ibihe twakwifuza, kuko ni ibihe bigomba guhoraho kugira ngo iwacu dukomeze kuhamenyekanisha, kandi ibyago bakomeje guhura nabyo tubibwira isi, kugeza umunsi umwe izatega amatwi ibyumve kandi bishyire mu bikorwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane.